clear tu te chibai ule video masa BJP spokesperson ani laya Nupur Sharma ithu soin ramchung le rampon hun sang sang atanga dodal na adon na sat thu le an party atanga suspend ani hial thu te mase party atanga suspend ani nu po a man nala ni lo awanga Supreme Court in Delhi Police akhak thu te kan soilang to a Mumbai Police te po Nupur Sharma himan tumin Delhi khopui an kala Delhi Police te tanpui na po an deal mase Delhi Police lamin an tanpui lo awangin beidongin Mumbai laman le ta kha ani a chuti lain Nupur Sharma ithu soi social media post chuak tu journalist Mohammed Zubair ro sanghi som pariata Twitter post pakhat awangin tuna taka Delhi Police lam hian an man ngal thunga ama mai ni lovin a mobile phone le a laptop po police lam hian an hren sak ngal tin Delhi Police in Zubair han man rual chi a hian Uttar Pradesh Police po in Zubair hi thuzo fiatan an du thu ko tan thlena rimana kol lan dil na chu ko tin phal sakin Uttar Pradesh Police rimana da ani kumin me thla khan Uttar Pradesh a Hindu pui thiam pakhatin anvenga Muslim biak in masjid kota Muslim meichhia te an chia lo in pongsual vek tlak an ni thu au pui chiama masjid kianga Uttar Pradesh Police te po in chu Hindu pui thiam au lai chu an mu chu pui thiam in masjid kota Muslim meichhia te an chia alo lai video chu journalist Mohammed Zubair hian a Twitter account na postin chu Hindu pui thiam chu huat na thedar tu ti na soizuya chumi hnu Uttar Pradesh Police ten chu Hindu pui thiam chu manin a hnu loka belin an chuatir le ngal ti chuan chu Hindu pui thiam bela chuatir ani hnu chuan Delhi Police in sanghi som pariata Twitter a thil post pakhat awangin Mohammed Zubair han mana Uttar Pradesh Police lampo in Hindu pui thiam thu soilai video a post awang khan alaka thu buai ziak lutin thu zo fiatan an dil vele ta ani a Zubairan chung a Twitter account na thil post te chu ama post nge ani thu le dan bo chiat na neya in riat lo thu a soi hnu po in Uttar Pradesh Police te hian judicial custody a kol chun zom zelan du a Twitter a thil post chau ni lovin case dang siam bel sak ngei tumin a mobile phone le a laptop te han hren saka Zubair te news company alt news chu India mail maram sang sang te hne na tanga tanpui na sum dong thina puin chumi kai hnoya chuan case dang siam sak nge yan du ani mase chuti lain Zubair hi Supreme Court a zual kovin nimin piazir top ni July ni riat khan Supreme Court vacation bench in a chungchang thu angai tu a Uttar Pradesh Police in remand hun potsei tura an ngen chungin Supreme Court vacation bench hian Zubair chu interim bail apeta ani mase he bel mu hi Uttar Pradesh Police te remand atanga azalen theina tur chau ni in Delhi Police judicial custody ero kalchun zom zel alani a chu wangin Zubair hi zel atanga chuatir alani chuang lo chutiang te nuai chuan eng party emo sarkar na hnuaya chuan Hindu le Muslim in kar boruak ti chetura langsar taka thu soi tu le an chelo tu te a in chung mi te thu soi social media a ronda langa ron hai lang tu te hlamin ti she om man tuar daya akai kuang berni angai te ero zalen takin an leng hlo thung ani chutiang khovela kan chen mek lai chuan thakalta jun ni somni pali khan Congress leader le Lok Sabha MP Rahul Gandhi abial Kerala a wainat khua a Kerala a state ruling party CPIM zirlai pol lung oilo pungkhomin Rahul Gandhi a office an suwa sama chumi chungchanga chanchin bumi te zona changin Rahul Gandhi hian heng thil ti tu te hinau pang mai an lani a eng thil nge ngong zelang ti she phak lo le ngai tu chiang lovin ti hian an che ani a hei hi kan ram ta na thil poi takani mase no pang mai an lani awangin an thil ti hi riat reng sak tul katilova thengila ngai dam mai rual an ni ti na soi ti chuan chu Rahul Gandhi thu soi chu edit danglamin July ni khata Z News TV channel program pakhata anchor Rohit Ranjanan Rahul Gandhi chu Udaipura rap thak taka puan thui kan haya thata an that live video the dar bok tu tual that tu Muslim mi pahni te ngai dama apua mitam takin nasa takin Rahul Gandhi le Congress party an bein an soisel ngal
abikin Hindu kulmuk ho le BJP ru kol hovin Rahul Gandhi hi an be na sa zuala Z News video ti chhuat chu BJP leader then khatin Twitter a posin tongkam chetak takin Rahul Gandhi chu an beya mase hnu loka Rahul Gandhi a thu sei original le a soi chante Highland le nga lani chutia thu dik Highland ani vele chuan July ni nia Z News TV anchor Rohit Ranjan na Twitter account na ngai dam dil na a posa ti swal pala oma wanga chutiang thil chu puang ani thu a soi mase chutia TV anchor Rohit Ranjan le Z News channel lamberin ngai dam dil na an post to hnu po chuan BJP leader then khat eroin chu video mangbok chuan Rahul Gandhi le Congress Party an la be chun zom ta thova Congress Party workers pung khomin Z News office ko talung oilo na halan tirin he thil thleng chungchanga dan anga action langai turin sarkar an phuta hetianga dot muhlum manga Rahul Gandhi thu soi kaileka a soi lo pui thil serious tak soi anga puanzar chu dan bo chiat na lian tak le mi pui te buma fui porna ani ti in na satakin ando dal kan riat theu angin pu Modi le Amit Shah te kai hruaina hnuaya BJP hian India hi Hindu hlang te omna rama siam man chakin sakhuana le summa thein ram an la duai duaya state sang assembly election a sarkar na siam turama mo zat seat an mulo ani po in engtin tin ne mo sarkar na an siam theizel thova chuti lain Congress Party eroin tlak niam lam an pan zela tuna phechon state pani Rajasthan le Chhattisgarh a chau sarkar na an chang to ani a chung state ate po chuan BJP hian thei top chuain an be mek zel bok ti chuan tuna van duai thlak takin Congress sarkar na state pakhat zok Rajasthan na Udaipur khua a Hindu puan thui BJP spokesperson Nupur Sharma ithu soi tanzong le thlop zonga social media post siam tu ni apu kan haya lal chu Muslim mi pahnin rong taka thatin an that live video an the dar ta ani a hei wang hian BJP le Hindu mi pui tam takin Rajasthan Congress sarkar chu dan le thupek ken ko konga hlo chama le Muslim mi om thadu lo te khoingama Hindu le Muslim te inkar boruak ti chetu a te an pu hiala in than nei le huna chak ngei tumin BJP hian ma han la me kani chutiang kara chuan Congress lampo in an lal thut thleng hum him tumin theito pan chua ve tho boka kan haya la la rong taka tha ani khan Chief Minister Ashok Gehlot an chanchin bumi te ma thu soi ngalin poi khoi tu te adem thu le rang taka man chua an chungana taka action la kani tur thu apuanga tin kan haya la chung te hne na jang na dom na sum fai an pek ba ka sarkar na pek an ni tur thu an puang bok Chief Minister Ashok Gehlot mai ba ka Congress leader Rahul Gandhi po in Udaipura tual tha na harap thlak tak thleng chu adem thu le poi khoi tu te man chuaka ana theyang bera semna pek an ngai thu atuit ve nga la mi pui te po ral muang le thu oi taka om turin angen bok chutiang ani laya Z News TV anchorin Rahul Gandhi thu soi live video ti danglam thedara TV show a Rahul Gandhi a soi lo pui aron soi ti ringot mai chuan Rajasthan mai nilovin rampuma do dal a hlona sha a Congress sarkar na state pakhat Chhattisgarh July ni thum khan party leader pakhat complain bo zuin policein Z News TV anchor Rohit Ranjan na laka chuan FIR an ziak luta FIR zia lu ani rual hian thu zofiata na Chhattisgarh police ma in lan turin Rohit Ranjan hi riat tirani a Masia in lan lawa wangin Chhattisgarh police te hian Raipur district court atanga arrest warrant la in Ranjan aman tur chuana chena in Uttar Pradesh Ghaziabad lam man pana July ninga thole ni jingdar nga le chan ve vela Ranjana in chu an thleng chutia ama man tura Chhattisgarh police te anron kal ti asiat chuan Ranjan hian a Twitter account na local police te hrilwa Chhattisgarh police in man an tum thu le a kota an din mek thu posin Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath le Ghaziabad District Senior Superintendent of Police te atek nga la chumin nuwa Ghaziabad Police le tual chung mi thahnem tak ron thleng khom nga lin Chhattisgarh Police te chu anti tum ang ti theilovin an siama Rohit Ranjan chu Ghaziabad Police te hian an hruai bo ta dai ani hemi chungchanga hian Uttar Pradesh Police officer pakhatin chanchin bumi te zona changin
Zee News programmer Rahul Gandhi thu soi lo ti dang lam tu te kha Angkor Rohit Ranjan nilovin news buat sai tu midang pahni an ni a chung mi pahni te chu Zee News thu nei tu ten an na tang an ban tir mai ba ka an laka FIR an the lut boka chu FIR bo zui le chui zui na chu Uttar Pradesh police hian thokin chu mi case kai hnoya chuan Angkor Rohit Ranjan po hi a ina kalchila thu zo ani a chuti lai chuan ama mana thu zot fia tur thovin Chhattisgarh police lam an ron thleng ve boka mase keima nin thu zo fia zui zel kan la du awangin Chhattisgarh police te hne na hlan lo chuan custody a kan la zui ta ni ti in a soi mase ani na taka chuan Uttar Pradesh police te a in Chhattisgarh police te hian Ranjana in an thleng hmasa zo ka NDTV palai zona changin Chhattisgarh police Raipur district Deputy Superintendent of Police Udian Beharan July ninga zinga thil khendan ti hian a soi Ranjana man na tur hian Chief Judicial Magistrate in non-bailable waran na issue a chu waran keng chuan Ranjana in chu kan pan zinga Ranjana in kan thlenin getveng tu te in ringsa rengin an lo oma tual chung police te hril ngalin atira police pahni an ron thleng phota chumi hnuwa ron thlen bel zelin civil mi le Zee News a thok then khat te po an ron thlen bel zela thana in charge assistant sub inspector le sub inspector te an ron thlenin kenin kan I card le ko ta tanga non bailable waran kan ken te chu kan hmu tira mase chu ti chungpo chuan kan hruai phal lovin an mani zokin Indrapuram police station a hruai an tum thu an soya Uttar Pradesh police le tual chung mi te chu tang hovin min hnot kianga Ranjana an hruai na private car a po chuan min chuan tir ve du lo ti chuan an hnunga chuan Indrapuram police station panin kan kal ve ngala mase chu ta chuan an lo om lova mundanga kalpui ani thu min lo hril chumi hnuwa Indrapuram police station a chuan ziakin complaint the lu kan tuma mase station officer in charge in min don sak du lo chu mai ni lovin Ghaziabad SSP po biak tumin ka khola a hnuai staff ten lo changin SSP chu biak man ani lo thu min hril email mang po in thu kan thonin in hmua soi ho na nei pui kan du thu kan hril le a mase a chan let na engma kan dong lo Noida police ten Ranjana laka vek hian case ran chui mek an nei nia soi po hi zia ka hriat tir na engma kan dong lova Ranjana an hruai na hmun police station nia an soi Noida sector 20 police station a po kan officer te an vakalin ama hmu an vatuma mase chu ta po chuan an lo om lova station house officer po lo om hek lo ti in Zee News TV Angkor Rohit Ranjan hian tunma tang po in TV program a buat sai sang sanga Hindu le Muslim te inkar bo ruak ti chethei tur zong Hindu lam tana Muslim lam nual suat le pu chethei lam hoi zong in athu pui alo da photo a mitam takin an lo hel fo thin mase chu chu Hindu kulmuk le abikin BJP lam tan chuan thulom om ani thunga kan rama media lian tak tak then khathi chuan political party on lam an nei nge ni te po in alang thin tin kan soi fo thin angin sarkar in a hnuaya om police le agency sang sang te po eptu party hruai tu te zui na na mangna sa hle thina ruling party leader te police in an man chut chut thu kan thekhat viawani chu chu kan ram din hmun ani mek la hin kumin me thlatir lam khan Punjab police ten BJP leader pakhat poi khoina tam taka in hnam hnoya pu Tajinder Pal Singh Bagga thu zo fiata na voi tam tak an ko hnuwa ain lan du lo awangin waran order kengin Delhi a an mana mase Delhi atanga Punjab pana an hopui na konga BJP sarkar na state Haryana state police ten lo ti dingin kalzui zel an phal lova Delhi police ten nunglama tanga ron zui ve bokin Punjab police te kuta tang chuan Tajinder Bagga chu an la leta chu mai ni lovin Union Home Ministry hnuaya om Delhi police lam hian Aam Aadmi Party sarkar hnuaya om Punjab police te laka hian mi kidnap thu buai an ziak lu thial nge ani hetiang te nuaya party sang sang sarkar na hnuaya kan police te chet dan hian ngai tu ati thuya tun hnai maya Mumbai police in Delhi khopuya Nupur Sharma i an zon hlo cham hnu lokin Kolkata police in avoi thumnan Nupur Sharma hi an hma in lan turin an hriat tir non le a
ain lan vat lo ani chuan Kolkata police te hian Delhi an pan ve le mai lawang ti po soi thei ani lo chuti lain Chhattisgarh police in Uttar Pradesh Rohit Ranjan na an man hlo cham ni July ninga thole ni hian Delhi Assembly fur thut khom nei meka Chief Minister Arvind Kejriwal an state sang police te hetia in tibuai reng lo hian in lungrual takin omila China te hi ibein ido zo kang u kan rama China ron huang taw talutuk te hi lungrual takin inor le tang u ti in athu soilak lo la in a soitel zawa BJP MLA ten chu chungai theilovin Chief Minister thu soilak lo lai hian house an chua san nakina chu minia Arvind Kejriwal thu soi hidang te po chu kan langai thla ho le turanga ila tunata ne ro chuan heti chin hini ri se next video en hmu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek photule